ngibuzisise mangisenkonzweni futhi inkonzo engiyaye ngibone ngathi ayifanele ngoba inkonzo yokunikeza uNkulunkulu udumo ngiyayibuze mina self ukuthi ngabe mhlambe ngiyamnelisa yini uNkulunkulu noma kufanele ngikwenzayo kumjabulisa uNkulunkulu. So namhlanje before ngizofunda izwi nje ngeke ngize ngikufakaze njengoba shilo ukuthi nje sizoshaya amanqaqa. Kodwa namhlanje ngendimiso namhlanje bengifuna ukuthi lapho ohleli khona angazi ukuthi isiphi isimo obhekene naso. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthi kwazi ngale nkonzo yendumiso ukuthi mhlambe kungenzeka uya-applya awuphumeleli, kungenzeka kukhona izinto oyifuna empilweni yakho awuzitholi, ufuna umsebenzi awuphumeleli, mhlambe kukhona ukugula okubambile egazini lokuhamba nawo. Namhlanje ngizothi noma ngabe isiphi isimo obhekane naso azange uzoqeda ngempilo yakho, kodwa ke kukhona ama-testimony aphilayo kufanele avuke naso leso simo obhekane naso, ngoba akukho lula ukutshela umuntu ukuthi God is a provider ungakazi ulambe umbone uNkulunkulu esiza impilo yakho, ngoba ngaleso sikhathi uyisho ungakazi uyi-experience usuku actor ngokukhuluma ngento ongayazi. Uma ngabe ungakazi ufikelwe isimo lapho ogula khona uzuyibona inyawo lakho lilengene egodini lethunzi lokufa, umbone uNkulunkulu ephilisa, uzothi mawusukuma uthi ngiyamazi uNkulunkulu engimkhonza uyaphilisa, ubukhuluma ngetestimony eliphilayo. Ngibuyele ekuthenini sonke isimo ongena kuso akusona sonke esizoqeda ngempilo yakho, kodwa sifuna ukuthi si-acte, sifuna abazalwane abazokhuluma ngama-testimony aphilayo, umuntu ozothi naye efakaza athi ngimbonile uNkulunkulu ethatha abazali bami ngasala ngaphila. Ukhulume ngobufakazi ophilayo. Ngithi mina kuwe namhlanje engifuna uhambe nakho ukuthi akusona sonke isimo obhekane naso esizoqeda ngempilo yakho, kodwa uzolanda i-testimony eliphilayo ukuthi omunye umuntu mayengene enkingeni ukwazi ukuthi umtshele